Akaswan Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari, Ahanbada, Maroiba Pau. Police na Pakiba Mui Manga, Satamata Yaudana Tadok Nabadabi the Kokiba Pungni Punipangi General Saikna, Raija Sigimiam, Maushagi Punchi the town, Akaiba P. Cray. New Delhi the Lady Manipuri MLA Singna, Raija Sigiwato Kamari Lenana, Pradhan Mantri Narendra Modi, Unanabaga Yaba, Bibinaba, Nasi, Zero Lama Pishin Cray. Sakang the Basing na Hat Kibalan mi, Sarto Komgi, Haroiba Matau Mangam, Nasi Mapung Pabalan Migi Kaikum Nabagaloina Pangto Cray. Log Sabamasum, Raija Bidan Sabada, Nupigi seat, Chato Contrahundo, Kakun Tambagi, Women Reservation Bill, Kendragi Mantri Mandal Nayare, Bill Ladu, Nasi, Log Sabada Putokre. Amasung, World Health Organization na, Zainada, COVID-19 Gahorapum, Mayak Sheng na Kangan Nabapung, Hai Cray. Police na Pakiba, Mui Manga, Satamata Yaudana Tadok Nabadabi Tauraduna, Haukiba Hing Nong Yadagi Kokiba, Pungni Punipangi General Saik Nangasi, Raija Sigimiamgi Mausagi Punshira Sound, Akaiba P. Cray. General Saikasina Maramoiduna, Imphal Ketel Sing Pomna Kide, Dukan Sing Tong Lonaki, Lambida Gari Chatpagi Sang, Kai Henanamki. Jiribam Yauna Tampaki Ate Jila Sing the Su, General Saikasina Miamgi Mausagi Punshira Sound, Akaiba P. Key. Mapam Kayada, Miam na Lambida Toratuna, Gari Chatok Chasin Taubat Tinki. Security Force na Pam Dabat Hogdok Sing Toktanaba, Naxel Yakan Bachaksil Tarang locally. Imphal is Zilagi Mapam Karada, General Saik Sawatuna Lambi Ting Bakambu Sing Tankainaba, Security Force na Giar Giasna Sing Bakapki. General Saik Asina, Paumi Amadi Ana Layangi Lamda Tabak Tauriba Sing Paubada, Satok Chasinda, Apan Batok Le Haidi. Ana Layangi Lamda Tabak Tauriba Singna, Matok Taubachat Padapan Bating Babibi Danaba, Rims Imphal Medical Superintendent, Dr. Nepram Sanjip Singna, Miam da Apil Tauri. Nasi Equi Sat Singna, Lambida Lakpada, Angapa, disturbance, Lady, Haidana, Mayam Chitok Lapong Amaroy, Tabak Lapong and Dazana Hali, Hadam Yaunare, Mayam Punumaki the most in hospital and Lageri, the Wudabu, Satin Yaudragadi, Mayam Kamana Sabatogani, and then Lambida Payagani, Aroi, Asumba Taidu, Haiba, Nati Mayanda, Obigano and Apil Togeri. National Highway Sam Anigi, Tongju Beni Lerak Mapadasu, Ban Chawat Pamir Karana, Paumi Amada Kutaraki Hairi, Tawangadabu, All Manipur Working Journalist Union, Amjuni Yaning the Bopongdokli, Zero Lamada Amjuna, Asigumba Tawang, Abukhana Tokan Bidanaba, Apil Tauri. Tha Sigitara Rukta, Kulnakpa Volunteer Manga, Police na Paki Badu, Satamata Yaudana Tadorok Naba, All Manipur United Clubs Organization, Amukhomba Hairi. Thaubal Jilagi Oiba Luk Tarani Pangi Apunba, Maitei Community Joint Coordination Committee Women Wing Amadi, Thaubal Sabal Tongba, Club Amasung Maya Paivina Sindu Nangasi, Babu Bajarda, Police na Pajin Kibamio Manga do Atubamatam Tatador Ohaina, Wakat Mi Pamki. Ngasi Thaubal Jila da Tongan Bama Pamsingda, National Highway Zama Ani Imphal More Lambi, Tingbagi Kongjang Junction Ki, Kongjang Loisina, Police na Pajin Kibamio Manga, Atubamatamda Tadorok Naba, Kolau Kaya Lauki. Manipura Hujik Tok Liba Watok Asigamari Lainana, Hujik New Delhi the Ladiba, Manipurgi MLA Singna, Pradhan Mantri Narendra Modi Unanabagi Ayaba Pibinaba, Pradhan Mantri Office ta, Ngasi Chero Lama Pishin Kray. Pradhan Mantri ga Hakeng Nana Unabagi Ayaba Pina Basero Ladu, Manipur Bidan Sabagi Adaksha, Tokjom Chattaberta Amadi, Atei MLA Singna Pishin Kibani. Panbayabadi, Raija Bidan Sabagi Sadasa Singi Kangbu Ama Hujing New Delhi da, Kendragi Lusimbakaya Unanaba Lairibani. Makoina Manipur Tok Liba Watoka Sigimatang da Tubamatamda, Santi Oiba Waro Shinama Porakna Bahonabada, Kendra Sarkar na Ahian Batogdang Lobina Batakshin Kadori. Thaubal Police Commando Amadi Kuntra Hundushiba, Assam Rifles Ki Apunba, Special Operation Group Amana, Irong Kulgi, Haukung Singkongda, Nasinungtil, Tihumbagi Tabaksa Tabada, Nongmai Amadi Bomb Kaya Fangle Hairi, Police Ki Pauna Hai, Operation Naduda, Security Force na, Carbine Ama, 9mm Gimaru Taramatoi, Single Barrel Ama, Hand Grenade Ahum, Detonator Ahum, Light Cartridge Mari, Pagat Pangamki.
Malayang oina ay ngasagi khalda ahong bakaya lakliba sigamari lainana Akashvani Imphal gi ipaw kangpuna puthokpa khanaba thauram honglakliba ay ngasagi khalda Manipur manga suba tangkakta iril turel hayang ayuki pung tariyata sandokani thauram achi kangla amachung changai channel ani makataba phangbigani YouTube channel AIR Imphal dasu live streaming tawduna sandokani pawgi marak thatna atenba break ama Manipur University na lauba chahi sigi Junda pangthokiba BA BSc BCom BPS BFT BSW BTT gi first semester examination 2022 November NEP gi form fill up tawkhraga saruk yaba ngamkidaba college masagi hanagi mahiroi amadi displaced students singi damak first semester supplementary examination lisingani kunithoi athuba matamda pangthoklagani mari lenaba college gi principal singna parikha thagadaba candidate singna lawgadaba subject singi akup marol September tarik 13 phawgi manungda pisil laknaba Manipur University gi Controller of Examination na khangalakli. Tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini. Masak khangdabasing na nongmay nakaptuna hatkiba Indian Army Sarto Thangthang Komgi aroiba mathaw mangam mahakipong na pamoyriba Kaching Jilagi Litan Kom Kulda Army gi contingent na Guard of Honor pidu na ngasi pangthokre. Maduda Assam Rifles, Assam Regiment amadi Waikhong Police ke officer sing charuk yaki. Laikhidraba Thangthang Kom Defense Security Corps DSC da Kerala amasung Sikkim da posting taram labamatung English ngani taramapal dagi Laimakhong Military Garrison da posting takibani. Mihad asigi matang da Kom Union ki President Sarto Ahom Kom na asumna hai. Miyoiba amagi oina nuksitana na leminase peaceful coexistence amani unity and integrity damakta omna phireba man laujaraga lepchabasida hoina santi bu iratuna leiringai sida koibu false allegation pibinganu habisi aina hainingi Imphal West, Imphal East amasung Thawbal Jilla da hayang ayuk pung mga dagi numidang pung mapal phawa curfew kom thokani Kaching Jilla dana ayuk pung mga dagi numidang wairam pung mga phawa curfew kom thokani Raija sida haujik thokliba irang asina maram oiduna mayum makai thadokna relief camp singda lairiba mioi singidamak paikhatpa yaifa thaurangi saruk ama oina Churachandpur District Administration na NGO singamadi mari lainaba mantraloi singa kusamna duna ngasi M Songel ECA compounda hangliba relief camp ta lairiba mioi singidamak skill training program ama hawdokre Training program ado hawdokladuna jila adugi Deputy Commissioner Dharun Kumar na hai District Administration na Relief camp sing da lairiba mioi sing da tengbangi polam sing pibada natana makoigi senthok lambi lainaba skill development program kaya su paikhatli Lambian ba hijam irabot ningsing thauram observation committee Manipurun sinduna tha sigi kunma thoida Lambian ba hijam irabot poikai khumna botuna palan thauram pangthokadori numida sida kaibi mana sing da laiba Lamyan ba sigi saktamda haikat laikat tamlabat matung Manipur University Complex ta Lamyan ba sigi maramda khananai nabagi thauram ama pangthokani numida sida lup amatana thauram asi pangthokpada thingba thambidana ba appeal tauri Central Bureau of Communication gi field office sandelna ICDS cell Sandel Jilla ga khusamna duna ngasi jilla adugi Sinadang village ta nongmagi oiba posan melagi Communication Outreach Program ama pangthokre awareness program aduda Sandel Jilla gi SDC headquarter Mathel Sakat Sandel Block ki supervisor Ringnari Anal Khengjong Block ki SDPO Pipa Tungda Maring amadi atai sangareba miyoi kya saruk yakhi Pherjol Jilla gi Lungthulian Damdai amadi Senbon village singda Swasta hi seva campaign gi manungchanna ngasi lamtu sengdokre Akashvani Imphal dagi pau tabiri Lok Sabha amasung Raija Bidhan Sabha singda nupi gi seat 4-3 khaktuna thamnaba Women Reservation Bill Kendra gi Mantri Mandal na yare haina Pradhan Mantri Narendra Modi na lauthokre Sangsad ki anuba sanglen da pangthokiba kanama mifamda Pradhan Mantri na wapamasi lauthokibani Pradhan Mantri na hai Laibak ke ain sembada nupi masing yamna yahun nabagi damak Lok Sabha masung Raija Bidhan Sabha singda nupi gi sit khaktuna thambagi wapamasi sahi ke adagi dabi tawduna lakpani mahakna hai महिला आरक्षण के संबंध में अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए
और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। श्री मोदी ने हाई ngasi मिफम असी अनौब संसद की संगलेन असिगी ऐतिहासिक ओइरबा अहानबा मिफमनी मांगना हाई मसी निंगतंबगी अमृत कालगी नुमित थोकलकपनी अमसुंग अनौब वारेप कया लौबगा लोइनना लैबाक असिना माइ पाकपा कयागा लोइनना मांगलोमदे संगसिल्ली प्रधानमंत्री ने हाई अनौब संसद की संगलेन असिदा सदस्यसिंगना पांगथोकपा थबक खुदिंगमक लैबाक असिगी मिपुं खुदिंगमकी पुंगनिंग थौगनाफम ओइगदाबनी मांगना हाई चंद्रयान 3 की माइ पाकपा दुना भारत मचा खुदिंगमकी पुंगनिंगदा चाउथोकचबा पोखल्ली श्री मोदी ने हाई अरीबा संसद भवन असी हौजिक संविधान सदन हाइना खंगनरगनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाना सभागी लेमचनफम ओइरबा अवांगबा थाक अदु ngaktuna satnaba sadasya punamakta appeal tawki सदस्यसिंगना मखोइगी अनिंगबा पामसिंग नीति नियम ngakna लेबाक मसा ताबा मोंगदा फोंगदोकनबसु मांगना हाइखी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई अनौब संसद की संगलेन असी भारत की खेतनब कयाना थल्लब इनाक खुल्लब संस्कृति की मसक उत्पनी मसी लेबाक असिगी चाउथोकचफम अपुनबगी सक्तम अमसुंग मसक ताकनबगी खुदम अमसुनी मरक असिदा सरकार ngasi women reservation bill लोकसभा पुथोखरे नारी शक्ति बंदना अधिनियम हाइना मिंगथोंदुना बिल अदु सभादा पुथोकी मसिगी मतंगदा केंद्र की आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवालना चामा कुनिपान सुबा अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी कुलहुमदोय सभादा पुथोकी बिल अदु पुथोकलदुना महांगना हाई नारी शक्ति बंदना अधिनियम असी पास तौरबदी लोकसभादा नुपीगी सदस्य मसिंग चामा मरफुमाथोय लेरगनी बिल अदु पुथोकलब तुंगदा लोकसभा की मिफम ngasi नोमगी ओइने येथोकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हयेंग न्यू दिल्ली दा एशिया पैसिफिक रीजन की नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की मिफम हौदोकनी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सही 75 सुरक्पा अमसुंग नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस एंड द पेरिस प्रिंसिपल्स की सही 50 सुरक्पा की पालन थौरंग मरी लेनना नुमित निनी चथगदबा मिफम अदु पांगथोकदबनी नुमित 10 चथगदबा भगवान गणेश पोकपगी कुमई गणेश चतुर्थी लैबाक असिगी मफम कयादा ngasiदगी हौख्रे मियामना युम भगवान गणेश की लैबाकना साबा मूर्ति थमदुना इरात पूजा तौरी महाराष्ट्रददी कुमई असि मियाम की पुनिंग चिंगसिनिंगाई ओइबा मोंगदा पाकसन्ना पांगथोकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कुमई असिगी मरी लेनना मियामदा याइफा पाउजेल पीरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ग्रेबियससना चाइनादा कोविड-19 की हौरकफम मयेक सेंगना फोंदोकनबा हाइख्रे वाफम अदुगी मतंगदा यंगसिनबा अनिसुबा इन्वेस्टिगेटिव टीम अमसु सेम सादुना लेरे हाइरी चाइना की वुहानदा कोविड-19 की हानहानबा केस थेंगनखिबा अदु सही मरी फारकलबा फावबदा लाइचत अदुगी तसेंग हौरकफम अदु मयेक सेंगदना लेरी चाइनादा 2019 हौरकपदा कोविड-19 की केस थेंगनखिबा अदुगी मतंगदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना अहानबा ओइना थिजिनबा हौख्रबनी अदुमैनमक बीजिंग ना मपुंग फाना मतेंग पीदबदगी थिजिनबा चतखिबा कांगबु अदु महै यानदना हलखिबनी भारत अमदी मलेशिया लैबाक अनिगी ओइबा डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी 12 सुबा मिफम ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोखरे मिफम अदुदा भारत की डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरान माने अमदी मलेशिया की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पॉलिसी यानी बिनडॉट अनीना लुसिंखी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना पुलिस न फाखिबा मियोय मंगा सत्ता मते यावदना थादोकनबदा बिदे कौखिबा पुंगनि फुनिपान की जनरल स्ट्राइक ना राज्यसी की मियाम की महौसा की पुंसीदा चाउना कायबा पीखरे न्यू दिल्ली दा लेरिबा मणिपुर की एमएलए सिंगना राज्यसी की वाथोक मरी लेनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उननबगी अयाबा पीबिनबा ngasi चेरोल अमा पिसिनख्रे सखंगदबसिंगना हातखिबा लानमी सरतो कोमगी अरोइबा मथौ मंगम ngasi मपुंग फाबा लानमी की काई खुमनबगा लोइनना पांगथोखरे लोकसभा अमसुंग राज्य विधानसभा नुपी की सीट 4 खाक्तुना थम्बगी वुमेन रिजर्वेशन बिल केंद्र की मंत्रिमंडल ने यारे बिल अदु ngasi लोकसभा पुथोखरे अमसुंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना चाइना कोविड-19 की हौरकफम मयेक सेंगना फोंदोकनबा हाइख्रे पाउ लुइजरे।